Од големите балкански и македонски глупости. Дури и другарот Тито не можеше да издржи. Стана од гробот за да одговори и да ја каже вистината. Еве, послушајте ја. Koga je Tito najviše volio? Čitam šta pišete. Mržnja, nepravda, laži. Jedni psuju druge, drugi psuju prve. Srbi protiv Hrvata, Hrvati protiv Srba. Svađate se oko Kosova, Vojvodine, Bosne. A ja te pitam, zar si zaboravio šta smo zajedno stvorili? Ko vas je učio toj mržnji, ko vas je tako loše vaspitao? Oni koji najviše viču nisu ni živjeli u moje vreme. Od roditelja su slušali bajke, od medija laži, od političara otrov, pranje mozga, ništa drugo. Ali došlo je vrijeme istine. Sada dobro slušaj i zapamti istinu. Vrati se u godinu 1945. Da mi nismo pobjedili. Danas ne biste ni postojali. Dalmacija i Istra bi bila Italija. Vojvodina pod Mađarskoj, Bosna podijelna kako god. Slovenija i Hrvatska bi bila Austrija i Njemačka. Srbija bi bila okupirana, Crna Gora nestala, Kosovo podijeljeno. Ali mi smo pobjedili. Pobjedili smo ne za jednog, ne za dva, nego za sve narode Jugoslavije. A kakva je bila Jugoslavija tada? Seo spaljeno, fabrike razorene, ljudi ubijeni, fašizam je poražen, ali Jugoslavija nije oslobođena. Ona je bila razorena, zemlja uništena, gradovi spaljeni, ljudi pobijeni, bez posla, bez plata, bez penzija, bez škola, bez bolnica. A sada mi recite, je biste vi danas bili bez naše pobjede? Tito je podigao zemlju iz pepela, nisam gradio kuće samo za Srbe, ni za Hrvate, ni za muslimane. Gradio sam bolnice i škole za sve. Otvorio sam fabrike, dao narodu dostojanstvo, učio vas da budete Jugosloveni, ne Srbi, ne Hrvati, ne Slovenci, nego braće i sestre. I šta ste imali? Slobodu. Dok su drugi narodi živeli iza gvozdene zavese, vi ste putovali svijetom, radili ste u Njemačkoj, ljetovali u Trstu, kupovali farmerke u Parizu. Jugosloven je imao pasoš jači od američkog. A sada mi recite, šta je vama doneo nacionalizam? Veliku Srbiju, veliku Hrvatsku, veliku Albaniju, sve što je veliko plaća se krvlju žena i djece. Rat, razaranje, beda, mržnja. Pitate me, koga je Tito najviše volio? Ja sam voljeo one koji su vjerovali u bratstvo i jedinstvo, one koji su gradili, a ne rušili, one koji su voljeli svoju zemlju, a ne pljuvali po njoj. A koga nisam voljeo? One zaostale Balkance koji su uvijek mrzeli, uvijek bunili narod, a nikada ništa stvorili. I sada mi kažete, Tito je zabranio crkve, Tito je zabranio vjeru. Laž! Nema Jugoslovena koji nije bio kršten, nema porodice koja nije slavila slavu, ali sam zabranio da sveštenici budu moćniji od države. Zabranio sam da se vera koristi za mržnju i rat. A vi danas gledajte Njemačku. Ako ne plaćaš crkveni porez, nisi hrišćanin. To vam je sloboda. Zato, drugovi moji, ne dajte se manipulirati. Otvorite oči. Ja sam vam dao zemlju bez rata, bez gladi, bez bede. A šta imate sada? Političare koji su vas prodali, školstvo koje ne vredi ništa, poslove bez plata, porodice bez djece, sela bez ljudi. Pitate me, Tito, koga danas najviše voliš? Volim one koji misle na narod, a ne na sebe. Volim one koji rade za zajedništvo, a ne za mržnju. I neka znate, uvijek ću se boriti protiv onih koji misle samo na sebe. Živela istina.